Kalau pun ini berbentuk atau baju ini bentuk ini dengan labu yang seorang ini lebih mau berpergian pak itu pilih balang hati ke sidang, nama i dan pastor in charge ke kumpai balang ia perkat ba ide i bermanra ia kubur ke film ke jonglei ha ka si bingin penkut ia kami ka jingraki joni ia ka 10th anniversary. Dia kali ke jinga keren, dah slow day lu bandar dekat dalam ni. Bagi teman dekat dalam ni wak nak kena kasi. Kublai sibun pastor ke jingrong belakang ke joki bandar dekat dalam ni kalau ke jinga dan nak bertajuk sibun dia. Dengan yang ni nak yang coba balang ia kaban penslow nak bertajuk ki kumno baka balang ke jong blai hang ni kelas sedang. Dia hak ke bedengkong ke jinga plan ke jinga penkrek ke jong ia pun kena kasi. Nila perkat sibun melek di bakhambah. Henry nama kejing mana celebration orang baik kebaret nota kejing penkrek kejong hiru ni pada mak sibon dia pun ta nyemsim lalak betul orang kejing semua bantuak dan kejing ni kok ni tidak tangga history kejing kerai kejing yang itu juga balang kejing semua Islam. Henry nasi mak dan ni kejing wat kalau ingin isu orang kejing puli yang history lengkap Kumno balang kejong ulehan yang laitkseh kelas sdang. Tingin yo kan pensno pedeng juni ya kata Kumno baka balang jong ulehan ni kelas sdang. Lembatu ini jing puli jong ke history ke belengkot. Tingin yo bersingap pun tak skor ngasih penkrek ke ban thok kat ke bang kenmau bakat ke ban yo ban record hagi register ke ban yo ban lum yo ban puli ka kumni. Baka balang ke jong ulei ni hali berasam laitkseh kan ulei ke way lagi kun jong ke balang ulei ni hali berasam tangsling. Ya kita pun di perabot kita hamsan hang ini laitkseh kita juga penhe pensan dah kabalang ulei nanti dapat hangsni. Dalam pelih kabalang jong ulei ni kali berasam hang ini laitkseh dia akan apus antara umi arja khatsau dai Rev.B.P Marwen haga jingdom rengkat i pastor B.P pos ngakum i pastor in charge lembat ikong evangelist IS kami rengkat kabalang hangsni. But I probably juga serga kansing di baru kawai. Kejingan juga balang ulei hang ni laitkseh nginget pada kejing temu kejong ulei nak bentang kebun kinan sen di bakodor. Hai kebun di bahasua. Kalau don kejingnya seng dong juga kejing seng kena balapli kejing seng sama kansing. Ni nak syuban yo ia tarik balapli kani kejing seng kena dong laitkseh. Henry, ladon kapor bakali kejing seng kena dong laitkseh kala janho bat kala impat bat ikatang ke baki ka impat kejing seng kena dong laitkseh ka baniti kena kadai na rusnem arja bendriu humta kani kejing seng kena dong kala ya syapang na kapor harengkat kejing duna di bubun menba idang yadon lang hangsling hausnem arja khaar lajiet yanga Kriya ngahi kong batalyon banlong kung gawin na ginong hikay Sunday School. Katba na ang tray na kanilakam bala IT hanga banlong kung gawin hikay Sunday School. Gawan ka jingkan snow hanga balada nilayo yan kajong na balang yan dyan nalayo ban hikay lang ikon kena dyan pramya laitkseh. Naman labon ikon kena game jula ban koy Sunday School hakang sling. Wat labon sin lakho yaki bikin yalet lang sa Sunday School. Dyan rin na lakoy gapor game jula balik late lang siya po tangsning nakabenta Sunday School. Lahat ka jing sen kena ilay ron sipon. Biglay smart eru banwan jing sen kena halaga snow. Hangli ha jing sen kena dong laitkseh. Henry game nak pat ban poi siya ka jing sen Sunday School. Terpunta ka pen snow hangai ka jing snow. Balakwa lani badon kijing hikay lani ka barang laga jong hangli ha po snow laitkseh kami yo ban hikay ya kejing hikay ke babahana ka bertajung ki namar niyo i bakat bang kena ke smart pass ke jing sen kena nai dah balsam lapat ija no dipunta daga ni kejing pen snow ka ba nyadon ha ka den sien la yo ru ban pasiau na ban keren ha i pastor B.P po snap namar begang dai pastor in charge ko por ni don kejing jam kejing dai ka ba bara por hasenda ke kumpang yo e kala ban pen snow ha i ya kata dan rekod kena apa dengan kejing sen kena dong laitkseh ngimtip kumno banle ngimdon ye talenti kumno benin berkam jika ikem nile nasia duai bau blay un play kala an kabenta sini laga long pun keju
ya kalat ban pli la ka jong ka balang ha ka ni ka snow. Te kum ta ni la penlong ni ka jing tuai ni ka por se ka na ka por se ka por ba ni la jir ru ya ka wei ka sni jong ka tayo ka tadi ka sni pale. Nila jit ekawai ka sni palai man la ka jamit ba kanong ka sni ala ka jamit ka bakar pang ka bini penlong ya ka jing sang duai ka bakar pang na ka tan pa ka ni ka jing amnot jami te da shisha ken kong ki khna yu i ka jing kwa ka jing ki kong ta kli ni no ki ka jing sang duai kila khati no ru ka por kre ka jing ki ya ka banwan che ka jing sang duai te ka ta ka jing sang duai ka ya kum ta na ka por si ka por na ki sni but Islam kila telon kita kecingnya duai kecingnya penong kecing seng duai kum ikon kena but hadin kata ba layo ba dia pasio ten sloi pastor la slow day ya kata kare yang ten mau syu kumno takut kita kecing keren joi lengang net ba dia ba jing duai jung ikon kena po jung kali ka barang ni kali snow hai di por ublei lo ten snow hai wei ni rangba jung kali ka snow hang ni po laitkseh jungi ibadai rangba hagani ka balang mentai ba maskar banten snow ha iha ka por ka pastor in charge di pastor biang por hi iwan ba e koi ke jing kai shong tan rai jong ka balang hante po kan sing but they have to go por ka yo e ke jing kai shong tan rai leng ba jing pastor ha ka men sing ka jong iru yo e ke jo ka jing tan snow ba la da jing ni para benget jong ni na like se ba ro yo lan ni ke jing kai kan dalong ka jing jok na ka benta jogi te kum ta iru ha ka ni ka por la slow day ban yo e ka jong ka balang ni ban kli la ka jong ka balang ha ni ha se nang ban yo ni ban dikai ba ban pensam jana ya ki jong prabe ha ni snow te kum ta iru la pen snow ni ha ka jing ha ka hai pastor biang por ilong pastor in charge ko por but nadu ka ta din ka por ke jing per khat ke jing keren kala ya chakmat rengkap pikir orang bak jauh kan sini, orang bak jauh balang kan sini. Dan ni kecingnya perkat kecingnya pusam kecingnya gerang kecingnya kalau ya cakmat, kalau ya cakran. Bak hadin berkilai perkat seni berkilai tiap seni bahai barok. Kila dom sibun kecingnya keran kecingnya aji mot kecing snow. Dan kalau penlong ya kabalang kecing ublay, boni oban peli kecing hakat ke tarik ke absan dari kumi arjar kaksa. Bak kalau penlong ini pun problem ini dengan kenjo kecingnya nanti cipong senem hadut dari kepor ke mentah. Hadin kecing peli kabalang hakat ke absan dari kumi arjar kaksa. Kabalang ni kejong ublay hani laitkseh. Layo kerteng kabalang ublay mega alia berasam laitkseh. Layo berdia lombian ken hakat haksam tarik ujun pak. Ajar kaksau banjir ini ginong ket kam tiba berdia serai berdia pet yakmi nam takam hapok jong kene kabalang ginong ket kam tiba nengkong jong kabalang. Berhaga kapor ila jet ya baro kita nak terai kam ni mendai syuk tang nak bentar jong kabalang terai baro kita nak bentar jong kabalang. Ila yo banjir chairman di Master Nak Star Kurkalang, i vice chairman di Master Ketkia Kurkalang, i secretary di Kombatalin Kurkalang, i assistant secretary i Stefika Kurkalang, i treasurer i Komkensiolang Kurkalang, i advisor ni bo i pastor in charge bagi orang bak counseling, nama tu kopor ni dah orang buat dah, nama ladang si penkai ni nak counseling. But the member hakat kopor ni Mr. Parken Shooting, Mr. Rewell Shooting, Jivan Roy ni dok mau mai by Mr. Remy Star Kurkalang. Kini kita kinong yakit ya kakam ke jong leka benin kong duk men balas dang ya kabalang hangi laitkseh. Nang tay la jet ru nak benta ke jing sengken thai. Kaba i chairperson jo ke jing sengken thai di kong Kilinda Kurkalang, i vice chairperson di kong Klaibon Kurkalang, i assistant secretary di kong i secretary modal di kong Raymond Kurkalang, i assistant secretary di kong Aihon Kurkalang, i treasurer di Shantilen Kurkalang, i advisor di kong Battalion bat kong Kinsiaw lang Kurkalang. I member pa di Sinora dan kasono diralin sena di kong Wan Jingsuk Kurkalang. Nagtana ka jingseng sama kinong kit ang gibanong kong do jong jingseng sama i chairman di Mr. Kit Kialang Kurkalang, i vice chairman di Bak Minister Kurkalang, i secretary di kong Monica Kurkalang, assistant di Lakenfiu Kumno, i treasurer di Safira Bha Kurkalang, advisor di Mr. Nak Star Kurkalang, bat kong Batin Kurkalang. I member di Lapsiang Kurkalang, Mr. Rewell Shooting, bat kong Rapi Shisha Kumno.
ini kita kinong itray jo ka jing sang sama ka nung kong du ha ki snem sdang ka balang nang pa ha di re ka Sunday school ha tu ko ni dam tang ka wai Sunday school ka ba lom lang na ri ba 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 he ki beli di kna mo i kirang ba na tu ki beginners ha do kumi on ta ki intermediate na ki junior ki senior idang lom lang ha ju idang lom tang ka wai na yang don kinda ilu du ko ba ino ki ka ha du ko ide ko ba te len Kurkalang. Ya kita kinong kita gambar layo on tentang harga kat lai dari Julai ada kat sau harga jinggal lengkap i pastor biangkor posnya i kong yasilok langkarni kong evangelist i ba Rev.B.P kong secretary circle harga lukor nanta i ba HS Kumno kong ide orang ba dong tangsning ba i pakna du seorang kami yo i ka record kerteng di pakna du ka harga register di record i pakna du seorang kam i bilang lengkap i pastor biang. Ya hakani ke jinya pengetang kinong kitkan layo ban yesim menta bari pengetang no makawai ya ki noi trai jo balang ke isi jo balang pengetang da imas Rev.B.P ya isi jo ga jinya sengden kai la pengetang da ko IS Karni ya ke jinya seng sama la pengetang da IHS Karni bari ka Sunday school la pengetang da B.P posnya da hakani ke tarik layo ru hakani ke tarik la pengetang ba je kinong kitkan layo ru ban laitkseh kecing baptis kapanen kong do je prabenet ni laitkseh di sambut prabenet kita belum ikong biralin sena ikong ploy kasono kong laten kiu karno ikong monika Kurkalang di sertifikat Kurkalang jadi kadai kiri ki prabenet ki ba baptis nung kong do ang ni laitkseh katari hati kecing play ya kabalang dia ha balas dang ya kabalang ya kabalang da jong play hang ni Kalau sedang menteri ya kapal major belahan ni laitkseh, kejingkang jeng prabenet yang berkuah ni dan kat sau teli kilong ye. Tak hadin kat tu kat ni benai jeng jinga jenti jeng balang ni layo on penesok, ye kipal benet kita mai kalau penoi kejingkang jeng prabenet di jeng ni hang ni benih kiu juga kat sau teli kilong ye jeng prabenet. Jadi ayu pada uplay udon rengkat, bala kejong ke balang bala kejong ke kam, kumohona du benena basdang menyenget ba. Kami dari jing semua jauh play dan terini dengan sini berkodok. Kilong kumi, kiba uplay lopen hari ini kejingwan juga balang hari ini kejaga. Balang baju kejingnya jenti kejing kiba pun. Sering ayu bau play dan lengkap dia ramai raja kekam dengan roy dengan ya seperang. Hadu mentah hadu mina laki kejing dak sipau senem juga balang. Kejing dong jadi prabenet, kejing dong juga longgi ki prabenet hikin jo si kat kendai tebi. Jika ni kalau kita jingkir ku, pada jingnya lam, kita jingkir tenang jingkir jong try, ya lagi jong diberiu, harga jingnya syakri ke kam ke jong ni. Jika jingnya ke jong nanti jong kam ke jong haru niu snem, ubah kabalang ke tenjo, jika jingjam jong ka, jika sipau beli ke snem, baru kabalang ibro kawai, kadat man ke jing semua, ke jing anyu, kapuram bat ke jingu, baru kamu jong try, nama demo belai yalam ye ke kam, bat ke bentang ke syakri jong. Kejong ni ada kampung ubaro. Kiri kalau kecilnya tu lengkap cakap kumno sdang. Ya kapalang hani laitkseh. Belanja kebentar keburam kejong ini. Amin.